Film Ekvinoci nastao je kao nastavak istoimene predstave koju smo izveli u mjesecu borbe protiv ovisnosti 2011. godine na Porečkom trgu. Željeli smo o toj složenoj temi ovisnosti progovoriti na nešto drugačiji način, te smo sa grupom kreativnih učenika na radionici osmislili koncept Ekvinocija. Znači, snimamo film Ekvinoci, pokušavamo prikazati agoniju ovisnika. Znači, sam projekt je nastao u našoj školi, učenička ideja. Imali smo predstavu u prostoru i onda smo na Trgu Slobode i jednostavno nismo htjeli da to prestane, htjeli smo to prikazati i u filmu da svi vide to. Projekt je već postojao od prije, znači predstava na otvorenom Ekvinoci koju su izveli učenici ove škole i to je trebalo sada nekako uprizoriti u nekom filmskom formatu. Pa smo imali nekih niz sastanaka sa učenicima kako bi mi to snimili, nešto malo izmijenili, prilagodili tom filmskom jeziku. Problematično je bilo malo što smo mi kao udruga izgubili baš prostor, odnosno morali smo izaći iz prostora taj tjedan kada smo krenuli snimati, pa su nas umjetnici i dobri ljudi u prostoru Art Remont prihvatili. Tako je. I ustupili su nam ove prostore, odnosno pomagali su nam svom tehničkom pomoću i posebno bi se zahvalio Valentinu iz udruge USB, zatim penjačima, znači, koji su nadavali cijelo vrijeme kablove i struju i gospođi Snježani Lehman, ili Lehman, koja nam je isto ustupila taj prostor koji je u principu pomalo opasan, ali bio idealan za snimanje ovakvih scena ovisnosti. Dva su ključna motiva koji se provlaču u filmu. Jedan je motiv bačve koji simbolizira prazninu ljudske duše koji pojedinci pokušavaju ispuniti koristeći različita sredstva ovisnosti, a drugi motiv su dječji glasovi, nevini i čisti, kao jedna izvorna potencijalna snaga za izlazak iz krize. Ta opuštena atmosfera nam je pomogla da joj odradimo nekako profesionalno sve to. Znači, ono nije bilo, onako da se tresem, znači to nam onako sve na fino, lijepo. Da, što je više zezance, to je bilo bolje. Da. Bili smo opušteni, a opet kad smo snimali bilo je i ozbiljno. Ekvinoci je metafora uzburkanih emocija, oluja unutarnjih sila u čovjeku. Već na prvom snimanju sam pozvao Kristijana koji mi se priključio i bio je moja tehnička pomoć. Biti u jednom trenutku je čak i bio glavni snimatelj, pošto sam ja imao nesreću na snimanju. Da. Što ćete možda vidjeti u making of. Nažalost nisi snimio to. Dobro, vidjet ćete izlazak. Izlazak iz bače. Rekao sam ti da ne. Kako sam upao unutra. Da je bar ovo bilo snimljeno. Da je bar bilo snimljeno. Izgubili smo scenografiju, bio bar. Znači te scene su trebale biti dosta mračne i pune neke agonije i depresije, ali nekako smo uspjeli onim trenucima kada smo snimali te scene, smo bili ozbiljni, dok je ostatak bio veoma neozbiljan. Da, mislim to je u principu prošlo. To druženje je prošlo super, evo, stvarno. Čak smo danas zaključili da nam je žao što više nećemo snimati. Imamo samo još snimiti neke scene u samoj bolnici. Ali nadam se da ćemo nastaviti možda suradnju, jer pošto su vrlo talentirani učenici, vrlo talentirani i kreativni, trebalo bi im dati šansu. I trebalo bi da oni stvore neki projekt. Evo, tu smo. Kao recimo ovaj koji je bio. Da. I da ga realiziraju, znači, zajedno sa našom udrugom. Tako da... U novom prostoru koje ćemo, nadam se, dobiti. Od grada. Tijekom godine u školi ostvarujemo brojne aktivnosti sa kreativnom grupom učenika. To su učenici koji se dobrovoljno javljaju ili koje ja odabirem s obzirom da sam i nastavnik u neposrednom odnosu sa njima na nastavi. Ova grupa koja se sudjelovala u projektu Ekvinoci na snimanju filma je jedna manja grupa i nakon što sam vidjela njihov uradak, dakle sam film, jako sam oduševljena
Vidjela sam da su iz one jedne amaterske uloge ušli gotovo u jednu profesionalnu ulogu. I Venera se dosjetila znači imena. Mislim, to je sve bilo nekako timski, jer ljudi su davali asocijacije, mislim bilo nešto kao Zora, Mrak, Mina, kao idemo nešto što će se zapitati čovjek šta je to, jer prosječan čovjek možda ni ne zna šta je ekvinocij. I to se činilo baš onako ime kao paf. Znači bila je jedna timska radionica, tako ima nekako naslova. Objasni malo, šta je? Pa ekvinocij bi značila, jel da, ravnodnevnica, kad su dan i noći iste dužine. I kako to povezuješ sa filmom i pa, sa predstavom? Filmom, pa zato jer ovisnik je na nekoj vagi i razmišlja jel će biti dan ili noć, će biti dobar ili zao i stalno se vuče međusobno. A i po noći je ovisnik. Da. Kako da. Mislim, vuče se međusobno između ta dva svijeta. Između ta dva svijeta. U različitim preventivnim projektima djeci treba dati što više neposrednog, autentičnog iskustva, mogućnosti takve pozitivne ekspresije, bilo kroz ovakav tip radionica ili nekih drugih, da progovore o jednom svom načinu gledanja na svijet. Što kažeš ti? A koja će tvoja biti ovisnost? Ne znam. Da li je tu običajna pojava među mladima da bi mi... Ne smiješ doći doma i tako si šefe, to. To je isto jedna vrsta ovisnosti. Pripreme su počele tako što nas je psihologica okupila nas ekipu i pozvala snimatelje. I prvo smo imali dogovore u školi i onda smo odlučili da krećemo sa snimanjem. Snimanje se odvijalo u remontu. Stvarno je sladak. Znači, družili smo se sa udrugom Save ili ga Save. Pa da, tako je. Jer oni su odradili tehnički posao snimati. Uz pomoć Valentina. Znači, USB nam je ustupio prostore da snimimo. Tako da smo imali podršku svugdje. Moja mama je rekla da je remont izgleda kao leglo drogeraša. Kad se vide svi ti grafiti i toliko kad nas se skupi, a zapravo to su sve mladi umjetnici. Još jedan umjetnik. A to zapravo pa među ostalom sportaši i ljudi koji vole umjetnost. Da, i plesači, muzičari. To su samo umjetnici, ali te predrasude kako vide taj prostor je, ne znam. Da, jer kad vide grafite, kao da vide nešto oko zna ko se tu skuplja, zapravo to su mladi ljudi koji se tu zabavljaju. Pa tako i treba izgledati. Kojima je stalo da nešto naprave od toga što ih zanima. I da na dobri način iskoriste svoje vrijeme, a ne da se zapravo drogiraju i nešto drugo rade. Već tu vježbaju i zabavljaju se. Meni je prostor savršen. Mislim, meni je ovo cijela jedna, Kumala je jedna velika izložba svih generacija ljudi. Mislim, nije važno koliko si star, važno da imaš taj mladi duh. I čim dođeš na remont, osjećaš te ili mlado. Da. Pa tu ima nisi nervozan, pa ima svašta, ima od onih malih curica što plešu mažuretkinje, što li već plešu. Bendova, penjača. Ko jučer kad smo prolazili kad su oni radili fotosession. Da. Mi smo ovdje došli samo tek ovako i niko nam ništa nije rekao. Svi su da svi trebate su struju, nas trebate prihvatili sve ono, ko da se znamo već. Da. Prošle godine je bio onaj koncert, Remont Fest. To je prvi puta da sam nekako došla na remont i bilo nevjerovatno. Toliko mladih na jednom okupu i to mjesto baš je savršeno. Reći da smisao radionice je bio u biti da mi nismo stvarno pretjerano utjecali na neki sam sadržaj filma, nego su oni svojim idejama prilagodili to da uglavnom su to njihove ideje, sugestije i tako dalje. Mi bi samo korigirali da li je to možda tehnički moguće. Tehnički, da. Ako nešto nije bilo tehnički moguće, onda smo to izbacili. Jer nije tehnički moguće. Moguće. Ali eto, zahvalio bi se svima, posebno i profesorici Vilmi koja je imala razumijevanja za nas i koja nas je podržala, biti okupila u ovakvom jednom projektu, i Kasperu koji je bio na svim setovima, snimanjima, jel tako? Eto, to je to. Imaš ti još šta reći? Pa, nema.
Sad slijedi